niko ba ni muhamagare nyukaze gira dusenga amasaha yagiye. Mama yanze ngo ntasenga. Ngo iki? Ariko uyu mugore ntakamuriho. Umuntu agira ibibazo bya segugu asurage n'ibya Perusi nabyo. Niko Peru. Perusi? Yey. Ihute hano vuba. Ese ni ikaho wampiri. Ariko umugore uzawumva ugira pereserine mu mutwe. Icara hasi dutangira ikanisa ryacu vuba. Hasone. Narakubwiye ngo nje sinzagukurikira. Sinzi ikintu uri mu kunshakaho. Wicara gume hamwe dutangira ikanisa ryacu. Datuma ngukoze isoni imbere y'abana. Ariko papa, uko nawe uri mu kutubwira ngo uzaba pasiteri. Kuva n'abose ndabona pasiteri utonganya umugore guki imbere y'abana. Ariko nyamu. Uko nubabonanye ko atangiye kujariba. Tutaranatangira n'ikanisa. Ese papa ntimwereka ngo dutangire amasaha yagiye. Ese hari abandi bantu dutegereje? Nari navuganye na mwana Muragwa arambwira ngo bari abantu biwabo bose azabazana. None nimba yabivuyemo naje nawe simbizi. Papa twarakubwiye ngo tureke gukengora ikanisa uranga. Tukubwira ngo ese abakristo bazava none dore. Nyamara ibintu wagiyemo uzabishobora. Ceceka. Hasoni sinzabishobora gute. Uko hari ikindi gisiga ntitwarifunguye. Nimureke dutangira ahubwo turirimba. Nitumara kuririmba bite mbaheza amategeko y'ikanisa agenga ikanisa ryacu. Tugomba kugira amategeko yacu tuzatugenderaho atameze nk'ayabandi. Eka ahubwo turirimbe munyibutse ya ndirimbo sene gutara igivuga ba. Tandirimbo imwe Pastor Segugu yakundaga kuririmba tukiri mu ikanisa ry'iwe. Hari imbaraga. Oyashi hari indi ndirimbo. Ese wagireka kwipanga wa mugabo. Umunsi wa mbere ubuze n'indirimbo nimwe uririmba. Aho tuzagirira ukwezi ntizaba zagushiza umutwe. Ariko Peru. Nta kintu ushaka wa mugore we. Ukuzugira ngo Pastor Segugu uri fit uriyoboye nikandusha. Nimba ari amafaranga tayandusha. Mfite umukobwa hanze. Kandi tukiri niri iwacu muri Kongo habe n'inka narenzi murusha. No uko wagira ngo iwe uyoboye ikanisa arandushike. Papa je mureke nteri korasi dutangire. Tera mukobwa wanje ntavyo ngibi. Ahari imbaraga zirutizindi imbaraga zose izo ni za Yesu. Hari imbaraga zirutizindi imbaraga zose izo ni za Yesu. Hari imbaraga. Ndatangaye nono. Iri ni ikanisa nyabage. Ko ndaririmba nkabura n'umuntu numwe wonyakira. Bihorere mwana wanje, bihorere. Genda uzanire ica gitabo cyanyu ko hariya. Irambigishe bone kubeza amatangazo. Bihorere. Nari nkabona umuntu mu ikanisa atagira bibiri. Opra. Reba hirya y'igitanda niho nayishize. Niko Peru. Karanga. Aho ntiwoba warakuyeho agate ahantu nari nashize muri biriya nza kubigisha. No usanga wagakuyeho wa mugore we. Sinzi uko njewe nawe twogira. Aho kuraje kunkanga se ni yawe. Wazaguzi yawe. Zana hano ndebe mwana. Kadusome hano. Kugira ngo twige. Sarya Matayo ibahe ba.
ariko wa mugore we ubona ko wankuriye hagati mbuze naho nyigisha aho nari nagashize. papa bigaragaye ko utari wasomye uko muri Bibiliya yose yuzuye amagambo ubuze n'ijambo na rimwe watwigisha. Aho nari nashize hagati bakakuye ngahe pfa kundeberaga nanone muri Nikodemo wa 2 3 no kuri 5. papa nuko icyo gipanda ntakiba muri Bibiliya. Ntakiba muri Bibiliya kandi nagaza numva se gugu amwigisha. Ntakibamo. Pfa kundeberaga muri Paulo wa mbere 150 no kuri 2 mbigisha aho ngaho. Ese uko noneho turagira gute? Muri Bibiliya yose nta gipande na kimuzi. Numara ngo niwe uzoba pasiteri. Iyi Bibiliya yose nta gipande na kimwe uzi uhawe ubona gusoma. Numara ngo niwe dukurikira uzatwigisha iki koko? Nimureke mbaheza amategeko y'ikanisa hanyuma dutahe. Mutegere aya mategeko apana ejo mu gitondo mutazoja kuvuga ngo ntimwumvishije amategeko y'ikanisa ryacu. Ko murumva mwabana itegeko rya mbere kandisome neza muhamuzumva. Kabayumbe mu ikanisa ryanje. Iryo ni itegeko rya mbere. Itegeko rya kabiri ta kuvuga kuri ruga. Bijya byanyu ngo peragara nta kuvuga kuri ruga. Itegeko rya gatatu ta kwakira abashitsi babavuga butumwa babahanuzi muno mu ikanisa ryanje we Zikiya. Ko murumva itegeko rya kane ta kubwiriza kucaha. Itegeko rya gatanu nta gisirimba. Peruse gawasase nta gisirimba mu ikanisa ryanje. Itegeko rya gatandatu nta bitaramo bya nijoro na amasaha yo kuryama apana ibintu zo kudusakuriza dutangiye kuryama musinzira. Itegeko rya karindwi nta kwandika amandiko ntabyo biri mu ikanisa ryanje. Itegeko ry'umunani nta gushamburiya mu ikanisa. Kurumva nozo uguma kuzana turaduhungu hano. Itegeko gicenda abakobwa mwese n'abagore bose mu ikanisa ryanje no kwambara ibitambara. Uwanze agasohoka karivamo. Itegeko ry'icumi muri tegere cyane nta wundi wemerewe gukora ku isadaka keretse jewe nyine Zikiya gusa. Mumara gutura ngenda nkaziharura namara nkazibikira nyine. Ngaya amategeko agenga ikanisa ryaje. Mwayumvishije? Iyo noneho turahomewe. Ukuri no ni ikanisa cyangwa ni umusigiti? Nyamukuru arinda ubaza tuhabona ko ari umusigiti. Je narakubwiye ngo sinzagukurikira uyasome uyareka ayo mategeko yawe. Azarisigaramo wenyene nta uzogukurikira ni wowe pura wawe. Nta gisirimba mu ikanisa. Iryo ni ikanisa ryawe. Ni umusigiti we kurumva ari ikanisa? Ese noneho uri kumpamagara nimba arinde? Kandegiteri umugisha n'ukuri. Alo? Amakuru nyamu? Ni meza muge amakuru yawe. Amahoro nkabandise ko wabuze usigaye ibahe nono. Yewe ndahari gusa ahubwo ngira ngo nuko tutagisengana ariko ndahari. Ubwo tutagisengana mu gitondo ukundi muza no gutarama pi. Yewe nukuri ntibyo ukunda. Yego nyine papa ntumuzi amenye ko twaje gutarama yo twica. None ko nari ngukeneye kubonye gute? Njewe nkenera mugi. Ndagukeneye nari nshaka ko tuganira. Nta kibazo ngaho reka tuganire. Oyo mvaga
nase nari nkeneye ko twogera ahantu hatuje tukicara tukaganira twebwe. Ntacyo nimba atari ibyo kuri telefone noneho uzaze unsange mu rugo tuganire. Ako wabaye gute? Ko nakubwira ko mwene ahantu hatuje ukambwira iwanyu huzuye abamama n'abapapa n'abana. Mugi nakubwiye ngo nimba unkeneye uzansange mu rugo kuko nje ntabwo nza mpfa kuva mu rugo. Ese ubundi ibintu utombwira kuri telefone cyangwa ngo umbwire mu rugo ibyo bintu ni ibiki? Nyabona nyamu. Wakwemeye tukazagenda tukicara tukaganira. Kuri ibintu by'ingenzi tutoganirira aho ngaho mu rugo. Nakubwiye ngo uzansange mu rugo ni wowe unkeneye. Gusa hari ibiganiro by'abantu bakuru tutoganirira mu rugo iwanyu sinzi. Oya nta kibazo wowe uzaze nusanga mu rugo hari abana tuzabasohora tubashire hanze tuganire kandi nusanga umuzehe n'umukecuru nabo bahari tuzashira agatebe hanze aba ariho tuganirira. Ntirashize. Ariko mana uko umugisha zegera ngo nande ndagakobwa ko gupfa gucurika gacurukura nka nyampundu. Imana yomfasha gusa akagera hano mu rugo narangiza nkamusomera kondektere wuzuye amadayimoni yo kwirirwa yiruka inyuma y'ubukobwa bwose abonye. Karibu. Mugi ni wewe? Karibu cyane. Bite? Sawa makuru. Ni meza nk'abandi. Abandi bagiye. Barasohotse hano senza aho bagiye ariko bari bahari. Aya ntaco. Ibaye byiza ko badahari. Umunsi naragutelefone. Ndavuga ati ndagukeneye ko tuzaganira. Urambwira ati nzagusange mu rugo naje kubera ukuntu nari ngukeneye cyane by'ingenzi. Nawe ugize Imana noneho uraje usanze nta n'abantu bahari rwarusa ko ari kuvuga. Urana ko ari umutekano wose. Yego kabisa. Ndavuga ati kubera ukuntu nari ngukeneye. Kanigore nzaze n'ubundi tuganire n'ejo gukeneye. Nta kibazo twaganira. Hako kwigiye hano tukaganira twegeranye. Nta kibazo vuga wicaye ndakumva. Amashigira hano. Mugi nakubwiye ngo uvuge wicaye ndakumva. Uzawumva uri wenyine cyangwa warasaze. Kuragira ngo kukwegera nibyo bituma numva cyane. Sawa ntaco reka tuganire. Ntaco ngaho vuga. Hanyuma wa munsi cyatumye nguhamagara nshaka ko tuganira. Nkeneye kukubwira ko bana neje konda igiteri. Narebye muri rakora ryose mbona ni wowe nkunze. Ndavuga ati reka nanone nzaguhamagare tuganire uzambera umugore. Rero nico canzanye nje nashaka ko tuganiraho. Sawa urakoze cyane kubw'igitekerezo cyawe ni ciza. Ariko naringize iminsi mpansenga Imana ngo izampe tuganire nawe. None dore uraje. Oya rwose nico canzanye twakomeza tukaganira n'amahoro. Rero kangusabe ukurugutura amatwi yawe wumve neza untega amatwi. Ako ndategiye. Tuganire. Ese ubundi mugereka nkubaze. Kubera kuza wirirwa uririmbisha abantu haramwikanisa. Warangiza asohoka ugatangira ubesha abana babo. Ni iyihe satani yaguteye cyangwa se ni iyihe nyungu wabonye muri ibyo bintu uzukora? Cyo mbesha abana. Ngabibwira abana nabesha. Ahubwo se utarabesha ninde? Ejo bundi ntabwo wagufatanya na Nyampundu muri hoteli wamusohokanye. Reka nceceke ibiki. Isuku nawe mwarabimenye. Niyo tutarabimenye hano hanze niyo ndirimbo ihari papa. Mana yanje. Isuku nzagira na pastor Segugo wacu yarabimenye. Nakubwiye ngo hano hanze niyo ndirimbo ihari. Umva nyamureka nkubwire. Nyihanganira umbabarire. Cyakazagire n'uzasubira kubibwira. Nuko ndavano namaje gushaka pastor nihana. Umva nkubwire mugi. Ese ubundi wakijijwe cyangwa ukabireka ukaba umupagani tukabimenya. Uyu munsi ndabisezera ibyo bintu by'ibidayimoni ndabisezera. Uragira gute nta soni? Uraje wiruka nguje kumbwira ngo nande ndagukunda ngurankunda. Mbabarira n'ukuri. Umva nkubwire. Je ntabwo meze nka buriya bukobwa uzucurika ugacurukura uko ushatse. Kurumva guhera uno munsi ndakwiyamye guhera ubunyine ndakwiyamye tuzongera kunza imbere. Nukuri nyamo mbabarira ntiyagira undi muntu bibwira ukunda amavanje kwa pastor kwihana rwose. Ai ndambiwe kuva hano ubunyine ngo mbishire ku rubuga rwa korari yanyu. Nukuri ko Imana mbabarira. Umva nakubwiye ngo ndambiwe kusohoka hano ngo mbishire ku rubuga rwa korari yanyu.
sawa umva ngaho genda urakoze amakuru urashikisha uransambuye mama ngaho bye Hodi. Karibu. Mwaramutse. Mwaramutse neza. Meza mufite. Amahoro kabandi namwe musize. Natwe ni meza. Ejo bundi nanyuze hano. Nije kubaramutsa. Sanga arafunze. None se kera mwaramenyereye musigaye mutabanyiga. Ai, takumenyero ko none nari ngiye ku gasoko. Wa muhungu wanje ni usigaye atemberana n'abandi basore. Iwe naramubonye niyinga. Naramubonye kabisa basore se bazabatinda se no kumenyera. Iwe namubonye iwacu niyinga. Ko mutazanye gusenga byagenze bite? Oya, nje nasengeye hano mu rugo. Nageze hano barambwira ngo bafite amakanisa y'imirara. Numvaga to bishobora kuja muri ayo makanisa y'imirara. Gise gitangaza. Ninde wakubeshe gutyo? Ai, dayewe. Hano hageze umupasiteri ndetse ngo ni n'umurevera. Niyo watubwiye ko hano mufite amakanisa y'imirara, bakadeza na basepake bose ngo basengera hamwe. Yo, wasanga ngo wari Zikiya? Yego dayi, ngo nuwo ngo niko yanyibwiye n'iryo zina ryiwe. Uretse ko yambwiye ko ngo abantu batazi ko yanasengera. Uwo niryo zina rye. Niko yakubeshe? Ntumenya gutese ko ari ukumbesha. Ariko yarambwiye nyine ngo nuko niko yitwa. Oya. Uzugira se ngo ubu nyine se hano haracyabaho ibintu byo gupingana. Ubu waje hano twese abantu bose badusengera hamwe baba bakadeza baba basepake twese tudusenga mu kanisa ni. Rahiriza ukuri. Noneho mwabaye ruvange bakadeza ba mitonde basepake mwese nuko nugusengera hamwe. Ayaye. Inkuru no mubaza nkaje ujejo bundi bazamumva kera ngo nahinduye. Navuye iri iwacu ndikina mama w'isantire. Sino ruhanja gusengana na bakadeza. Oya mkecho. Biriya bintu mwagiyemo biriya ni ibintu bya ruguru mwagiyemo yo kuvuga ngo gateza ngo na mitonde. Ibi ni ubuwewe bwinshi abantu basenga Imana imwe baza bapingana gute kandi twese dufite Imana imwe. Oya yene kuri. Ese uko nawe uri pasiteri? Nawe uri pasiteri? Jewe ndi pasiteri. Ayaye, katuza dusengera mu nzu kuko umwana Nyarugabo murasengana. Nyarugabo turasengana ni umuyumbe iwacu ukomeye cyane. Ni umuyumbe? Abo bayumbe se ni babanza ndi mukubona kuri ibi byuma zo mu mazi ngo na televiziyo. Babyina bakagira bakaza bashinga za maheneka mu ikanisa. Nibo bayumbe. Ukuragira se ngo uwo bizina kuriya se utari mu mwuka se urano umwuka waba bakoresha kuriya. No umwuka uwo no umwuka w'umubiri ntago ari umwuka w'Imana. Nihe wabonye umuntu w'umugabo yobyina akazinga ipantaro akayirenza mu mazi ngo karabyina. Uzugira se wopfa kubyina se kuriya utari mu mwuka. Simvyemeye ko ari umwuka bakoresha data. Mwana Claude murasengana. Claude turasenga. Urano ni umuyumbu ukomeye. Niwe mukuru w'abanyamasengesho mu kanisa ryacu. Vugisha ukuri. Yewe bizino n'amayobera. Claude wari umwibyi bipfura yorora amazi bipfura iwacu. None ngwageza ahangaha ngo karigira umuyumbe data. Claude ahubwo naje ejo bundi nja kumanuka igihe naje kuza. Nabuze agapfura kanje agatama kanje karabura. Ndatekereza ko ari wakagurishije. Ahubwo none ko yagize mu itike. Kesiwe kisi gitangaza. Uri gukizwa bibaho.
Claude umuntu ashobora Claude yarakijijwe umuntu ashobora kuba yarigeze kubaho ari umusinzi cyangwa kuri ibindi bintu ariko hanyuma yaho akaza agahinduka kandi twe ikibazo tugira nuko dukomeza tukamureba muri ya shusho yiwe ya mbere ya kera ibizakoragamo titurebe izubunyine Claude ni umukristo yarahindutse ni umukristo waje mu ijuru aha data usanga nyine yaranakijijwe wa mugani Nase bimeze bite man? Fresh man, meze bite? Na mahoro. None se kanisa ryacu waribonye gute cage? Haribonye man, ni fresh ntari ni. Ako man, nta bana mufite barambesha gero yambwira. Nta nabonye. Nta bana babonye muri kanisa byose. Karaka nta nabonye. Cage se, ahubwo cagiye nyuma y'amateraniro. Iyo umbwira nkakwereka nka batanu basi. Batanu bose batanu. Ngaho ndangira none se haraho bagiye mbwira rero. Mwikanisa harimo abakobwa babiri nakurangira. Beza nyine. Beza. Umwe yitwa Oprah, undi yitwa Nyampunda. Bobo. Ewa. Imiriro. Ni fight. Ngaho man ndangira umbwira uko bameze, uko bateye, ndebe ko nafatiraho man. Tubizi se man ibintu byo kwicara nta bana dufite kabari fake. Ni fake sana hanyuma. Uwo Nyampundu ni mukura bayinka mukuru. Ako ntagoranye igihe wamukenera cyari cyose. Ewa amufatisha ariko hakabundi witwa Oprah. Uwo Oprah ni mwiza kandi ni nkawe nyene mutoyi. Gusa ikibazo ciwe kumufatisha byagora. Atinya se mu buryo atova mu rugo atavuganye na se. Ibaze man. Nkuwo nguwo se man ndikareka. Je mashaka man umuntu woroshe pani ibintu byo kungora man mureke mbwira ahubwo nguwo ateye gute man kandi twebwe tubizi se man. Twebwe abacuranzi baratwemera ni kakumwe kwa basirikare. Se nyine wa mugani abakundira ikabacuranza nzabyibaza gusa zaranyobeye. Man abakobwa ukuntu bateye bakunda umuntu nyine uri 6 nyine umuntu mbese uri successful Abana ndumva ari danje kabisa. Ubwo ngewe nagupangira uwo ngo Nyampundu bigacamo kuko arorosha gufatisha kabisa. Ngaho man ngaho mpa namba ziwe ndebe ko nafatiraho. Namba kandebe hano. Ufite wandika? Namba ni 078 wanditse 078 34 62 43 5 Sasa wewe wakompoza hano gahita utezamo njye ukamba hamagare wakamuhamagare kabisa. Allo amakuru wa meza nende ni kwizera muvugana ninde wowe umuntu utazi cyamamare abona noneho ndumiwe warataramye ku cyumweru nje wa mucuranzi ari kucuranga hariya ku cyumweru uri gucuranga cyane kwizera nimero yanjye zo yakuye yewe cyagenda nakubonye hariya mu ikorari ndagukunda rero mpiga namba yawe yego none ko nawe nifuje yuko twabonana tukaganira tukavugana ahantu tuzajya duhurira tukaganira nyine tukarya tukifata neza yanjye nta kibazo igihe cyose wadushakira ubona jewe ndahari sawa ntacyo ejo ndaza kureba nimbona umwanya ndaza kugeraho ngaho iwanyu tubanze tuganire kabisa sawa ni karibu nta kibazo kabisa uzansanga sawa ibaze nukuri ngura muhungu umucuranzi mushasha ngo yankunze zikugira umugabo w'umucuranzi nkuriye ariko si wabona ngiye gusubizwa reka negereze ndebe buri uko bizagenda nta wamenya wasanga ngiye gusubizwa karibu amakuru yanyu si hano ni meza twese kabisa twakiriza iki se mushitsi ubona ko nitwaje amazi se abapiyaniste n'amazi amazi gabasendeye ari amazi y'umugisha oya tuwagera muno mwacuga bwa mbere ngo tureke kukwakira mufite ikisi hano mama yadusegeyemo icayi n'igikoma gusa kamana bambaho cyayi zayiga n'iby'abamama n'ibikoma n'iby'abamama nta kibazo ngavuga n'ikindi mufite amata se nako ntaco uzana icyo ubona hafi ntari sanga gufata kuri ribenya
sanze mama yakinze icumba kandi n'ifaranga zarimo ziri nuko niri benyamviye kuryikopesha ku iduka none bakoresha mabenga sinza nyashobora wagerageza sinza nyashobora santa kibazo nje ndaza kuri rya n'ugenda sawa ejo nagwamagaye kuri telefone nashaka yuko nza nyine tukaganira nashaka yuko nyine nakubonye hariya mu kanisa numva ndagukunze cyane nifuza yuko twaba inshuti sinzi rero uko bizagenda kugira ngo tube inshuti sawa nta kibazo ndakumvishije ariko se ubwo bushuti ushaka ni nk'ubuhe njewe gana yuko ngira ngo uraza wenda dupatane we so gupatana mugani wawe nubwira gusa nyine ngo tube inshuti tuze dusohokana tugende tugura amata icayi inyama inkoko ibintu nk'ibyo ngibyo oya ari ibyo ngibyo byose nokwemerera njewe nawe ko ngiraga ngo wenda ngo uraza dupatane ari ibyo ngibyo ukambwira ngo dupatane uzonshaka ubu nyine nuko amakwemerera ngo ni ukuri je bariko muwara je bariko pastor ugamba utya je ndi bulungi uva kuwa wana mbadde mva kusaba tata utanada tanada tanabakomaho ruri wajya n'umwamba gwe ne tata wo mbasabe ni tata unaduka ne sente zanjye mama te yagamba ogenda omusange azikuwe gamba mama wo tajya kumpa sente zanjye no hop ininde no muri kana anyon gova kumwamba tata utanabakomaho anti yakadda je bariko sipo ugamba iki kari ugamba uti wakomaho karabwo ngese wagaretse giheke maze nk'amayinga abiri hano amaze wetse biri unumwana yakava kungamba kati mbutuna bakomaho se nari namubwiye ngo turagaruka mubwire ko utari wumvishije uko yakubajije badde sikuride bulungi umusajja yakomaho kati mpa sente zanjye ngo mu ifaranga ziwe hano none umunyagwa turamukizwa n'iki wowe mubwire ko dufite amadolari none nitumara kuyavunjisha tuzoyamuheza nta kibazo aina dollars neda ubwo sebo ateka cyangwa kumanyira ono mugambi mbabarira muri babi bubikati mbabarira wowe urira yakara sente zanjye mbabarira wowe yakara sente zanjye niko mwana uyu mugande ko yaranyishe papa yizose ntabiteye nguraje mu bagande ngo bagusengere ngaherebe bari bakwishe aranize numva ko neza umwuka neza ushira yarakwishe nuko nakomye induru ariko yarakwishe neza ariko abagande ntawo menye umupasiteri n'utari umupasiteri yaranyishe neza ariko imana irandokoye gusa nidushika imuhira tubwire nyamuco na nyoko none ubu tumara sinabivuga bo tumara uceceke ito duhuye nisanga nyoje twitahire